A zatim, kad ispališ svu municiju, a neprijatelj i dalje nastupa na bajonet, kad ti slome nož na ruku, kad ti polome obe ruke na zube, kad ti izbiju i posljednji zub, sve dok mrdaš, dok te ima, napadaj. Kad te smrtno pogode, gledaj da im padneš nasred puta, da te zaobilaze, preskaču, sklanjaju, da im mrtav smetaš. Zatim, podoficire koji vi gdje juriš, braćo, odmah ću ubiti. Viče se samo, za mnom, braćo! Za mnom, braćo! Tako podoficir viče kad ispred 100 vojnika, tako viče i kad ostane sam. I juriša. Najviše na svetu mrzim da vidim mrtvog vojnika i živog podoficira. Zatim, ako ste ikad čuli za reč povlačenje, od danas da je zaboravite. Tu reč, dok ste pod mojom komandom, dok su nam kući deca iza leđa, dok su nam rake očeva na pogled udaljene, tu reč iz mojih usta nećete čuti. Ko se osvrne, ugledat će cijev moga pištolja i to će mu biti posljednje što je ugledao. Ja i vi smo, braćo, od naših kuća krenuli mrtvi. Pošli smo mrtvi i nemamo šta da izgubimo. To neka vam je uvijek na pamet. Ako Bog da, pa pobedimo, u ovom ratu ćemo se roditi. U ovom ratu, braćo, branimo otadžbinu, zemlju otaca naših i borimo se za sinovinu, zemlju sinova naših. Između otadžbine i sinovine nas nema. Je jasno? Kad pitam da li je jasno, hoću i da čujem da je jasno. Je li jasno? O našoj vojsci Austro-Ugarske novine pišu na prvim stranama da smo dronjavi opačarski bataljoni. Ismevaju nas, rugaju se sirotinji, jer smo vekovima po rovovima u blatu do guše na njihovim položajima kao psi čuvari. Oskar von Počorek sedi u Tuzli, pije konjak i truća kako će rat trajati 2 nedelje. Rečeni su veli da nas pobiju, pregaze i mrtve na zlatnom poslužavniku odnesu u Beč 18. augusta na rođendan cara Franje Josipa. Mi smo po Oskarovom planu jedan od darova glavatom Josifu koji će se veoma obradovati mrtvom poklonu. Glavati Josif ima sve lovačke trofeje, izuzev nas. Iznad kamina mu nedostaju jedino glave opačarskih bataljona. Godinama prete, godinama vrište kako Srbija mora doživjeti čelično kupanje. Ja nikad ništa smrdljivije i poganije nisam čuo od pretnje da jedan narod bude okupan čelikom. I zato vam sada po ko zna koji put ponavljam. Drugi će oficiri možda poštovati međunarodni dogovor o ratnim zarobljenicima. Ja zarobljenika neće imati. Svi moji zarobljenici bit će pobijeni. Pri pokušaju ubojstva, naravno. Jer ko mi na decu krene, neće uspjeti da digne ruke, da se